ibice ni bitanu ku murongo wa 13 na 14 na 15 ariko ndasoma gusa ku 14 ariko musomaho hose ku 13 ukaza ku 15. yego aramusubiza ati oya ahubwo je nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Amen. amen Yoshua yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati mutware jewe umugaragu wawe untegetse iki? Iryo jambo dushaka kuganira ku munsi wa none. yego Ndabanza gushima Imana yuko nabonye uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryayo. Ndashima Imana yabanye nanje mu rugendo nari mfite kuja muri Amerika, yagize y'amezi 2, kagaruka amahoro, gashika mu rugo ngasanga ari amahoro. Ndabishimira Imana. Imana ishimwe. Ndashimira Imana abo twabonanye muri Amerika, abavandimwe bamwe bari hano bagize neza kutwakira, nawe n'ababyeyi banje nabo bari bagize neza tutabonana. Ndabishimira Imana. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Nakeneye yuko tuganira ijambo ry'Imana yitwa gusurwa n'Imana. Kubwanje naragiye gusura abavandimwe, nasuye abana, yego nasuye inshuti n'abandi bose tuziranye. Ibyo birasanzwe mu bantu, abantu barasurana, ndetse n'ibihugu birasurana. yego Abakomeye barasurana, ababyeyi basura abana ku mashuri. Ariko ibyo si byo tuvuga, turabizi, turabimenyereye ibyo. yego Nifuje ko tuvuga gusurwa n'Imana. amen Dusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Yoshua 5 ku murongo wa 13 kugeza ku 15. Hatubwiye inkuru z'umugabo witwa Yeshua. Yeshua mu wasimbuye Mose amaze gupfa, ayobora ubwoko bw'Imana. yego Noneho mu kuyobora ntabwo yagiye nk'umuntu wigenga gusa, ahubwo yayoborwaga n'Imana. Mu ntambara zose barwanye mu nzira, ntabwo mu nzira yari yorohewe nawe. Yagiye ahura n'ibibazo, yagiye ahura n'intambara. yego Ibyo natwe niko tumeze mu rugendo dufite, ntabwo tworohewe, duhura n'ibyo. Ntabwo ari umunyenga akunda abantu azavuga ngo ni umunyenga, ni urugamba. yego Kandi urugamba tugomba kurwana tukanesha, ariko ntitwarunesha tutasuwe n'Imana. oya Yeshua ngaje kugera i Yeriko, ashoreye ingabo yari afite ngo agire gucya abona umugabo uri imbere ye. Yeshua aramubaza ngo ese wewe wa mugabo we uri uwo mu babisha bacu cyangwa uri uwo mu bwoko bwacu? yego Umugabo w'Uwiteka aravuga ngo nje nonaha. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Nje nonaha kugira ngo mbere umugaba ubwoko bw'Imana. Imana himbazwe cyane. Ndabwira yuko hari umugaba w'ingabo uri imbere yanyu kugira ngo abere umugaba. yego Abaye gahunda, abaye kondisiyo mugomba kugenderamo. Aramubwira ati Yeshua, urugamba wapanze, urwo wateguye si urwo. Aho kwanza uhagaze, banza ukwetura inkweto zawe. Imana ishimwe. Ubwo si bwa butaka usanzwemo.
hasi ahantu uhora ugenda yego aha ni ahera hahera Imana ishimwe kwetura inkweto zawe Yeshuwa ngo yikubita hasi yego aramya Uwiteka Uwiteka aramubwira ati noneho reka nguheze gahunda yego iyi yari kugiye kujamo ntabwo ukoresha ibitwaro nk'iby'abisi bakoresha ahubwo reka nkubwire sitarateji nziza ukoresha wizungurukire gusa Imana ishimwe uzunguruke ariko inshuro 7 mu minsi 7 ariko umunsi wa 7 uzagire 7 yego amaze kumubwira gutyo urumva byari bikomeye kuvuga ngo Yeriko ifite ibipango bikomeye inkuta zikomeye zubatswe n'amabuye urukuta rufite metero 12 ashobora kuzunguruka gusa ruzunguruke gusa kureba ko abana b'abantu ashobora kuvuga ati ibyo bintu ntibishoboka urukuta rwari rukomeye ndetse no hejuru y'urukuta bubakagayo amazu kubera ko rwari runini niho yandaya Rahabu yari yarubatse igihe yasohoraga ababatasi haleluya amena arababwira ati noneho wowe wizungurukire gusa arazunguruka umunsi wa mbere arazunguruka umunsi wa 2 yego arazunguruka umunsi wa 3 arazunguruka umunsi wa 4 Imana ishimwe arazunguruka umunsi wa 5 arazunguruka umunsi wa 6 haleluya umunsi wa 7 Imana himbazwe azunguruka inshuro 7 umunsi inshuro zose yazungurutse bari 13 noneho ngo urukuta rurakunduka urukuta rw'amabuye rufite metero 12 Uwiteka ngo mumwivugirize akaruru gusa ukuri hanyuma murebe ibitangaza Uwiteka bakorera nuko bari basuwe n'Uwiteka Imana ishimwe binjira muri Yeriko badarashe nta n'umwe upfuye ukuri abo muri Yeriko bonyine baramarana hari ikintu kiza kitunanira mu ngamba dufite nuko tutategereza ngo twumve ijwi ry'Uwiteka wadusuye nimureke tuba tuyoborwa n'Uwiteka atubwira ati nimukore ibi hanyuma mubikore mureke mbabwire uru rubuga ntabwo rwaje ku busa gusa uru rubuga twasuwe n'Uwiteka Imana ishimwe icyo tugomba gutegera gusa icyo tugomba gutegereza nuko twumva ijwi ry'Uwiteka Imana ishimwe cyane bitubwira ngo dukweture inkweto zacu aha turi n'ahera hera yego haleluya nitwakwetura inkweto Uwiteka azaduha gahunda kandi tuzagenda neza kugeza tugeze ku ntego yacu twifuzaga yego Yeshuwa abigenza gutyo uko nuko yari yasuwe n'Uwiteka ubwo ndashaka kuvuga abantu basuwe n'Uwiteka umunsi w'ejo nzavuga ikiranga abantu basuwe n'Uwiteka cyangwa inyungu z'abantu basuwe n'Uwiteka yego reka mbabwire undi muntu witwa Eliya Eliya ku musozi wa Karimeli mu bami ba mbere 18 na 36 kumanuka Eliya iwe yibwiraga yuko ari usigaye wenyine ari umuhanuzi wenyine abandi bose barashize
ariko Uwiteka amusuye yaramubwiye ati Eliya we kuribesha dore hano hanze hari abantu 7,000 bitarapfukamira Bali. Imana ishimwe. Abantu b'Imana baracyariho vandimwe. Abatarapfukamira Bali barahari. Abatarivanga kuko abantu bivanze ubu barahari. Abatarasenya ingo barahari. Abataraje mu biyobyabwenge barahari. Yego. Abagishima Uwiteka barahari. Imana ishimwe. Aramubwira ati Eliya humura ahanze hari abandi. Yego. Ariko Eliya yaragize ishaka ry'umurimo w'Imana. Noneho ngareba uburyo Yezebeli n'Ahabu bazanye ibigirwamana. Ngasaba Imana ngo Imana ihagarike imvura ng'imyaka 3 n'amezi 6. Nkaba amapfa menshi. Yego. Inka zirapfa, abantu barasonza, abantu barapfa bicwa n'inzara. Ariko ngo umunsi umwe Ahabu amenya yuko ibyo byose byatewe na Eliya. Amutumaho umuntu. Eliya aramubwira ati ntabwo ari je. Ahubwo ni wowe n'inzu ya so. Mwataye inshingano zanyu. Yego. Muza gukorera Bali. Ni mwebwe mwakoze ibi, ishano ryaje ni mwebwe. Yego. Ni abantu bagomba kuza bisuzuma. Bakavuga ati ibi byabaye si twebwe. Ibi bigenda gutya aho si twebwe twataye inshingano. Ukareba ukisuzuma ukavuga ngo ndacyahagaze mu nshingano neza. Eliya amutuma aramubwira ati noneho wowe uravuga ngo si wewe nanjye nkavuga ngo si njyewe. Reka tuzahura umunsi umwe twese ku musozi wa Karimeli. Noneho tuzagaragaza Imana. Tugaragaze n'umuntu wateye bino bibazo. Yego. Ahabu yumva yuko aruhutse. Araza n'ingabo ze zose. Ngo yari yitwaje ingabo 850. Zimwe za Sheri, izindi za Bali, hamwe hari 100 n'ahandi 450. Yego. Bahurira kuri uwo musozi. Noneho Eliya arababwira ati ni mwebwe benshi ngaho nimutangire musenge Imana turebe Imana imanura umuriro igatwika bino bicaniro. Yego. Ngo barahamagara Imana yabo. Eliya akabwira ati none Imana yanyobe yasinziriye nimuyikangure. Barayihamagara barayikangura ntibizakunda. Baraboroga bica indasago n'ibindi byose bishoboka biranga. Nokuri. Ngo bigirige cyane mugoroba. Eliya arabwira ati namwe nimwigireyo. Naje mpamagara iyo Mana yanje. Imana ishimwe. Ntabwo byabigombe amasengesho maremare. Iyo Imana yagusuye. Iyo Imana yakwibutse. Iyo Imana yagutaramishije. Ntabwo bizabigombera amasengesho maremare. Aravuga ati kino gicaniro mukimenemo amazi. Kugira ngo abantu tubagira ngo none ari umuriro nashize munsi. Yego. Mukitegeho amabuye. Kugira ngo wabone yuko ntashize munsi mu gicaniro amazi azareka. Yego. Nyuma ngo nawe atabaza Uwiteka. Imana yagusuye. Tibigombera amasaha. Bigombera iminota mikeya. Cyane. Aravuga ati Imana Uwiteka uri mu ijuru. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka. Imana ya Yakobo. Bimenyekana uno munsi. Amen. Amen. Yuko ndi umukozi wawe. Ngo muri uwo mwanya
ng'umuriro uva mu ijuru Yesu Mwami. utwika cya gicaniro Asante sana. utwika igicaniro abantu bose baravuga ngo Imana ya Eliya. Haleluya. 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 Imana ya Eliya niyo mana. Asante sana. Eliya afata abahanuzi ba Bahali 830 umuntu umwe bose abicisha inkota. Yego. Yego no. Abantu bose bamenye iyo mana. Aha ntabwo turi bakeya. Umugabo witwa John Wesley yaravuze ngo yabona abantu 10 ngo buzuye umwuka w'Imana ngo bahindura isi kuba intumwa z'Imana. Yego no kuri. Nuko hano tureza abantu 10 kuko tuzuye umwuka w'Imana kuko tutohindura igihugu kuko tutohindura abantu bose bakira ubutumwa. Yego. Kuko tutohindura nimba Imana itwishimiye ariko niba tuyoborwa nayo kuko tuzabwira Imana kandi izabihindura. Yego. Hari ibintu byinshi biri mu guhinduka abantu bakananirwa kubishima. Ugasanga bahora basaba ngo dusabe Imana ngo igire gutya ngo igire gutya ngo igire gutya. Kandi Imana yarasubije. Yego. Utabibona neza uko yashubije. Nimuhindura isengesho mugira isengesho ryo gushima. Amena. Dushima Imana ku byo yadukoreye. Dushima Imana ku bantu bagihumeka bagihari. Imana ishimwe. Dushima Imana yuko abatabazi babonetse. Dushima Imana ku byo dukorera byinshi. Yego. Tuve muri wa mwanya wo kuganya. Imana yarasubije n'ubundi izasubiza. Yego. Haleluya. Amena. Amena. Tugenda ku mugabo witwa Ezekiya. Abami ba 2:20 no ku murongo wa 2 kumanuka. Yego. Ezekiya ngo yasanze inzu y'Imana irimo ibigirwamana ndetse n'ibikombe by'Imana ngo basigaye banywera mu inzoga. Ariko umunsi umwe amaze kwima ngo arabyoza. Yego. Akora isuku. Muzamwe muzimana maze mukora isuku umutima yanyu. Mukora isuku mbere yo kwambaza Uwiteka. Yego. Wikorera isuku mwenyine. Amaze gukora isuku abantu batangira kandi kuramya Imana. Yego. Imana ishimwe. Batangira gusenga Imana. Imana yabishimira. Rero ngo umunsi umwe Imana ituma Isaya. Yavuga ati umukozi wa Ezekiya genda umubwire yuko igihe cyo kirangiye. Imyaka yageze yo kuva muri iyi si. Nasezera urugo rwiwe. Yego. Nasezera abana biwe. Nasezera umuryango we. Nasezera igihugu cye. Yego. Ezekiya yumva iyo nkuru. Yari inkuru y'icyamugongo. Ariko aravuga ati Imana. Ni Imana namenye. Yego. Ni Imana nagiriye neza. Ni Imana igendana nanje. Yego. Ndi mu bushake bwayo. Imana ishimwe. Reka nibutse. Haleluya. 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 Ati reka nibutse Imana yanje. Ese wa Mana wibagiwe. Wa munsi inzoga zanywaga mu rusengero rwawe. Sije wazikuyemo. Bya bikombe sije wabyogeje. Bya bigirwamana sije wabyirukanye. Yego. None unituye kunica. Ive muri iyi si. Nari ngeze ahantu ho gukora hashimishije. Imana iribuka. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Tugomba kuza twibutsa Imana. Niba turamuza biyibutsa Imana. Yego. Abantu bataba basinziriye kubera kwibuka umurimo w'Imana. Nukuri.
hari abantu bataryama batangira saa 9 saa 8 bahe basenga uza kwibutsa Imana niba turi iyi niba turi yego ya ajabuku kati damu ya Mwokozi, kuna nguvu ya ajabuku kati damu yake Yesu. Kuna nguvu ya ajabuku kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabuku kati damu yake Yesu. Ata connection seretanda basura muri andi kuyibutsa Imana iravyibuka neza. Yego. Ibwira Esaya wari wagiye kuvuga ubutumwa yuko umuntu agiye gupfa. Iramubwira ati Esaya we ongera usubireyo. Subirayo umubwire ngo ntagipfuye. Yego. Ahubwo Imana imwongeje imyaka 15. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Imana ibikora gutyo kubera ibyo yakoze. Imaze twibutsa Imana ibintu twakoze. Reka twibutsa Imana. Yego. Insengero twubatse. Twibutsa Imana imirimo dukora. Yego. Twibutsa Imana y'amasengesho mu mara. Twibutsa Imana y'amasengesho twasengeraga mu mazi. Nukuri. Twibutsa Imana izibuka. Haleluya, haleluya. Imana izibuka nziza yibagirwa. Ariko ikeneye umuntu yibutsa. Yego. Nimureke twibutsa Imana. Imana ishimwe. Kandi nituyibutsa izibuka. Kandi izahindura gahunda. Yego. Iyo twibwiraga ntizabayo. N'ubwoba twari dufite buzashira. Yego. Ntawe uri kumwe n'Imana uzugira ubwoba. Uzi ugenda wemye. Eliya twamaze kuvuga yari wenyine abandi ari benshi. Ariko ntigeze agira ubwoba. Kandi arabafata umuntu umwe arabica gusa. Icyo nicyo tugomba gukora. Yego. Twibutsa Imana. Ariko ntiwakwibutsa Imana itagusuye. Nuko ubanza ikagusura. Imana ishimwe. Ukumva uri kumwe nawe. Ukumva ugendana nayo. Yego. Ukumva relation yawe n'Imana yuzuzanya neza. Ukavuga ati mpagaze neza. Yego. Hano hari ibyavuga ngo simama sawa. Ukumva uko uhagaze neza. Yego. Warangiza ukayibutsa. Ukayibutsa ati Imana we. Ibuka wa munsi dutanga amafaranga yo gufasha umuntu kanaka. Ibuka wa munsi batubwira gutya Aimable aduha itegeko tukarikurikiza. Ibuka wa munsi turi mu nzu y'amahombi mu rusengero twasenga kuwa gatatu cyangwa kuwa kabiri. Yego. Ibuka rya jambo watubwiye turi kwa kanaka. Hanyuma Imana izibuka. Imana ishimwe. Kandi niyibuka izisubiza vuba. Yego. Igahita ibwira ba Esaya ati nimwiruke mumubwiye ko atagipfuye. Cyangwa tugipfuye. Uwiteka aributse. Amena. Uwiteka aributse. Ntabwo tugipfuye. Yego.
reka mbabwire umugabo witwa Herode mu byakozwe n'intumwa 12 muramanuka musome. Uyu Herode yari umuntu wo mu bwoko bwa Esawu. Ntabwo yakundaga Abayisiraheli kuko ari bene Yakobo. Yego. Kandi yari umuyobozi wabo, ari umwatwaye mu gihe cy'ingoma y'Abaroma. Bukeye bamaze kugira ngo none bishe Yesu, batangiye guhiga intumwa ziwe. Yego. Bafata Yakobo, yari umupasiteri wa mbere, yari umweveke wa mbere muri Israeli. Niwe wari uwa mbere muri Yerusalemu, ari niwe bishop wa mbere, niwe mushumba wa mbere. Baravuga ati uyu mushumba niwe duheraho tubanza tumwice. Yego. Ngo baramwice Yakobo. Bamaze kumwica abantu benshi baratatana barahunga. Kuko batangiye gutoteza ubwoko bw'Imana. Ariko ntibamenya aho batoteza uko bamaze kumenya Imana, bari kumwe n'Imana. Yego. Mu gihe cyose basurwa n'Imana, mu gihe cyose bavugana n'Imana, mu gihe cyose bakorana n'Imana. Imana ishimwe. None bamaze kwirenza Yakobo, yumva abantu baramushimira, aravuga ati bakoze ikintu cyiza. Ati noneho reka nisubire mfate na Petero. Afata Petero. Yego. Amushyize mu nzu y'imbohe. Azi ko buzaca akamwica kumugaragara abantu bose babireba. Yego. Abantu b'Imana bika hasi ngo baja mu nzu. Yego. Barasenga. Babwira Imana ati Imana, Imana ishimwe. ntabwo twakwemera na rimwe yuko Yakobo apfuye twongere dupfushe na Petero. Oya nakuri. Aravuga ngo ibyo bintu ntitwabyemera. Uwiteka ari mu ijuru arabasura. Imana ishimwe. Oh, haleluya. 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 Aramanura marayika w'Uwiteka, aramanuka araza no mu nzu y'imbohe, akuramo Petero, adasenya imiryango, Nukuri. atakubise amabuye cyangwa ibindi byose kugira ngo imiryango ikinguke. Yego. Ntabwo bigombera ngo dusenye imiryango bavandimwe. Oya. Ntabwo ugira ngo dusakuze cyane. Ikidukwiriye twebwe gusa ni ukureba uwo muntu twamenye uwo ari we, Imana ishimwe. tukamubwira tukavuga ati dore Petero yafashwe. Yego. Yego. Dore kanaka wacu yafashwe. Dore abantu bari mu nzu y'imbohe i Kinshasa. Dore abantu bari mu nzu y'imbohe hariya na hariya. Yego. Dore urura rugamba rugiye guterana. Uwiteka azakumva. Imana ishimwe. Ariko ndashobora kukumva utarakwetura inkweto zawe, kuko aho uri haba ari ahera ahera. Yego. Bari mu nzu basenga bameze neza, biyejeje bameze neza. Uwiteka arabasanga. Amaze gukuramo Petero aramubashira. Asante sana. Baramubona. Yego. Araba mama. Barangiza aratambuka. Amena. Haleluya. Amena. Amena. Abantu baranezerwa. Nimunezerwe n'iby'Imana imaze kubakorera. Yego. Yego nuko. Nimushime iby'Imana imaze kubakorera. Imana ishimwe. Iyakoze ibi izakora n'ibindi. Yego. Yego. Dusenge isengesho, duhindura amasengesho, tubyara amasengesho yo gushima. Imana wakoze biriya n'ibindi uzabikora. Yego. Yego. Baravuga ati Imana turagushima yuko tugaruye Petero. Urashima.
Imana ishimwe. nuko bari basuwe n'Uwiteka. Yego. Hari igihe duforce ibintu, hari igihe dusaba tutari mu mwanya wo gusaba, hari igihe usaba utarakwetura inkweto zawe, Yego. hari igihe usaba wigana abantu uko basaba. Banza ukwetura inkweto zawe, Yego. hanyuma umenye ko aho uhagaze hose arahera. Nukuri. aho uri hose umenye ko arahera. hari umuntu watubwira ngo ntimuzi imibiri yanyu ko ari urusengero rw'Uwiteka, kandi umwuka w'Uwiteka ukaba arimo. Nukuri. nimba Uwiteka turimo, niki cyadutera ubwoba? Nukuri tacu. umwanditsi w'Abaroma arandikira Abaroma 8:35 yavuze ngo niki cyandukanya n'urukundo rwa Kristo? ni ugupfusha, ni ukwambara ubusa, nta na kimwe cyandukanya n'urukundo rwa Kristo. Yego. ngo nta na kimwe mu biriho byose nta cyandukanya n'urukundo rwa Kristo. reka mbabwire, niba twaramenye Imana, nimba tuyifite tuyigendana nayo, nimba turimo, Yego. musiwe na shaka, ntimugire ubwoba. iyo Imana yakoze biriya izakora n'ibindi. Imana ishimwe. iyo Imana dusenga iratwumva neza, Yego. ntabwo bigombera kwitemagura, ntabwo bigombera kuvuga ngo yasinziriye, ntabwo izisinzira. umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ku 100 Uwiteka ni igicucu cyanjye cy'iburyo bwanjye, aho ukandagira niho Uwiteka akandagira. Yego. icyo uvuga Uwiteka aba akindutse. reka mbabwire umugabo umwe witwa Finney. Yego. uyu mugabo yari umwongereza, yari umwavoka. noneho Finney yakoreraga abisi kuko abandi bose babikora ari abavoka, ariko bukeye amenya Kristo. amaze kumenya Kristo aravuga ati njyewe Finney uno munsi uwo namenye, uwansuye, uwo nabonye, Yego. niwe ngiye kuvuga. sinzongera kuba avoka w'ibindi byose, nzaba avoka w'Imana. Amen. Amen. Finney atangira kuvuga ubutumwa. ngatangire kuvuga ubutumwa, yari umwongereza, ngo batangira kumuhiga kugeza aho bamufashe baramwica. Finney nubwo yapfuye yari afite uwo yamenye, uwamusuye, uwazi yari amufite, apfana nawe. noneho Finney baravuga ngo Finney uyu ngo yaragendaga yahura n'umuntu akuzura umwuka w'Imana. Amen. yagusuhuza ukuzura umwuka w'Imana, yakuvugisha ukuzura umwuka w'Imana. Nukuri. none ngo baravuga ngo namara kumwica ngo ibyo byose bizaba birangiye. baramwica, batinya yuko n'intumbi yiwe ishobora kuzuka, ngo baramutwika. bamaze kumutwika baravuga ati n'ivu ryiwe ryavamo undi witwa Finney, ngo bamusuka ivu, bararifata ngo barisuka mu nyanja. ariko ngo abanyoye amazi y'iryo nyanja bose ngo buzuye umwuka w'Imana. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. n'umuvu wawe hazavuka Finney. Yego. Nukuri. ntimuzi abantu bari ku rugamba ngo hashike basanga umuntu yaguye mu mwobo ahari imva yiwe,
upfuye ngo washyire amuterere muri yava y'umukozi w'Imana agahita azuka akabiruka inyuma. Imana ishimwe. Ureke mbabwire mu bantu bakomeye, imvugo yanyu irakomeye, amasengesho yanyu arakomeye, ndetse n'urupfu rwanyu rurakomeye. Haleluya, haleluya. N'amagufwa yanyu arakomeye. Yego. Kubera ko uwo mwamenye araruta abo bamenye. Icyo kintu tugomba kwiga. Imana ishimwe. Kuko turi urusengero rw'Uwiteka. Kuko ibyo dukora n'ibyo tuvuga birashimisha Uwiteka. Ibisariro zacu zirashimisha Uwiteka. Hari ibintu bizabibaza. Reka mbabwire, niba twaramenye Imana kandi Imana yaradusuye, mureke duhinduke. Yego. Tuve muri biriya. Hari ibintu by'imbuga zihari muri iki gihe, ugasanga abantu ko baratukana ku mbuga, abakozi b'Imana n'abandi bose bamenye Imana bamara akazafata bya bintu bakazabyohereza abandi, kandi atari bo babikoze. Burya ari ikintu ducuruza ibyaha. Iyo ufashe ijambo ryo gutuka umuntu nawe ukarifata ukaryohereza undi, uba wacuruje cyane, kandi Imana ntizishimye. Dutandukane n'abariya. Uwo twamenye si bo bamenye. Ikidukwiriye ni ukugomba kubahindura. Yego. Tureke guhindurwa nabo. Ntabwo turimo kandi tubyizeye. Imana ishimwe. Bavandimwe, reka mbabwire yuko iyo twasuwe n'Imana, niyo tatubwira Imana ikatwumva. Yego. Kandi ntishobora kugusura gusa utabanje ukwetura inkweto zawe. Ugapfukama ukayibwira ati ahera ngaho tegeka icyo nkora. Ukarindira Imana ikagutegeka. Reka kwitegekera urugamba. Uwiteka arahari agutegekera. Reka kwirwanirira. Yego. Uwiteka arakurwanirira. Ariko ibyo arabikora ari uko wayimenye, ari uko yagusuye ukamwakira. Banza umwakire. Amen. Ubuzima bwawe wumva umufite, wumva amagambo uvuga ariyo, wumva ibikorwa ukora ari byo. Yego. Iyo wamumenye usaba icyo ari cyo cyose akakiguha. Kandi wumva aranatinze ukamwibutsa. Yego, yego. Ukamwibutsa. Hezekiya aramubwira ati ariko uribagiwe n'umwanya. Yibutse, yibwira ati nyamara uribagiwe. Nza muyibutsa. Yego. Wewe wakije kana ka kanseri. Ejo bundi mbibona. Uyu urwaye diabete yo ntiyakira. Yakira. Wewe wakije wa diabete. Uyu urwaye yindi we ntiyakira. Yakira n'ukuri. Nimwibutse. Yego. Nimwibutse unayishimire. Amen. Niki cyo dushima Uwiteka. Haleluya, haleluya. Ibyo dukoreye birakomeye. Nta kiruta Uwiteka kibaho. Nta n'undi wakwiringira. Yego. Umwanditsi yavuze ngo bamwe bigiringira amagare n'abakomeye n'amafarashi. Ariko twebweho muri ni bato. Yego. Twebweho iwacu mu rusengero. Imana ishimwe. Twebweho abanyekongo. Twebweho abanyarwanda. Yego. Twebweho abanyamerika. Twebweho
utwiringira uwiteka wari mu ijuru n'isi Yego. Asante sana. Amena. ukandi azakundira ku birenge byawe biteguza Yego. Yego. ukurinda atazahunikira atazasinzira ahora ari maso imana ituganze Amen. imana itugirire neza umunsi w'ejo tuzaganira ijambo ry'ikiranga basuwe n'imana Yego. imana ibaha umugisha Amen. wa Yesu Kristo. Mana gushimiye. Mana